Mayam Kurumzari adon impact news nei NONGTHOMBAM Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butram nokcheri thasigi haibadi May gi tarik kuntarukta BJP na luchingba NDA government center da pari basna center na lauthokiba hogi notification ama haibatare maru oina prevention of cruelty to animals PCA Act 1960 gi manung chana notification ama oina India pumbada across India selling of cows and buffalo hogi san amadi iroisi koi ha laga masigi sansa koi sa si hai mata sa hai badar sansa tar beef si masi chan abgi damakta sa san hat pasi masi India pumbada thingagani habagi notification asi thokrabo matungda India pumba yawbnina Manipur su yawre maramaduna tarik kunipan da koi Ramzan tha Muslim singi Ramadan ki tha hai bata chahen tha se horpagal lorina Congress ki ML su riba Fazur Rahimna hai riba khongthang asi union government gi khongthang asi koi Manipur gumba state ta riba tongan ba koi tribal group macha mayam aduga Muslim community India gi oina mayam sibu namtha nabo hona ba adung ba union government gi khongthang ne hedona maral sikiblere hai riba beef ban natraga cow slaughter cow hatpasan hatpagi mayokta government pakle khongthang sida yaning daba phongtokpagi India pumbagi oiba tongan ba reaction langna khre Manipur dadi khoji phawgi ona reaction laite tumi leri except Congress ki MLA na react okhiba aduga hanagi khogi IMC ki deputy mayor oibiramba oja MEIBON PHAOMEI na sukara react okhibna tana Manipur dagi tongan ba political reaction natraga koi social reaction di lakpale thre adubu hairiba issue si Manipur da su affect obunina masi kadai phawba khana ba yagade habsigi matang da khana ne gudam tanga si impact news ki studio lengsen lebiribasi joining us tonight on Manung Hutna all Manipur Muslims organizations coordinating committee AMMOCOC ki president obiriba oja SM JALAL ni hamtar oja JALAL butar mokcheri welcome to the show appreciate you joining also joining us BJP Madhya Pradesh ki chief spokesperson obiriba Professor TIKEN oja TIKEN busu tar mokcheri welcome to the show appreciate you joining too and also joining us IMC ki ex deputy mayor oja MEIBON PHAOMEI ni oja PHAOMEI busu tar mokcheri welcome to the show appreciate you joining too and also joining us HUEYEN LANPAO Manipuri amadi mite me edition ki editor obiriba oja HEMANTAKUMAR oja NINGOMBA busu tar mokcheri welcome to the show appreciate you joining too ahan ba question si ai ojal jalal dege hojrage oja hai riba kogi Congress ki maike degi koi react torok panatana Congress ki MLA Fazur Rahim na torok panatana tonga bas CSO na traga topa site gi Manipur gi onati react torok pui mamita de hai riba union government gi khongthang si kogi beef ban hai batare masi hat pathing basi maroina market ta hat na bagi damakta yon basi thingu hai bani masi gi khongthang si AMMOCOC ki maike degi na traga Muslim community gi maike degi masi karamna Manipur dadi adum accept obra na traga masi mayukta lebra kari keno kogi keno sentiment se kamai legi masi tasengna haiba taragadi cow slaughter ban gi matangsi anoba issue nate masi yam kuiraba issue ni adubo handaksi akhoi not only the cows akhoi buffalo su yauna cattle yauna masi gi keno singsi yonba marketization toba khotpa masi pulap ban tobi wafam lai masi tasengna hairagadi masi akhoi gi politically motivated oiba adugumba khongthang amani haina khoi lawi aduga Manipur gi context adi khoi masi kadai phawa khoi hojik ti leriba government sina enforce tongnanaba thabak paikhalakpa haibado khoi yengjabani aduga tasengna na masi enforce tongnanaba gi khongthang du lakpa taragadi tangai phatana khoi gi leriba miyam sigi interest ta yenga kanda aduga leriba khoi gi Manipur gi leriba tongan ba kanglup sing sigi peace and harmony gi interest ta yenga kanda khoina paikhat pa yaba thabak singi matangda sabsana khoi thok phaikhan anaba step log jagani okay oza MEIBON gi de kari reaction lebi nahang gi khongthang si yaning de have tarik kontrol gi khongthang se yaning de haidana kunipan dari phongdo pi hibelere adubo tongan ba state singda maruina kugi Tamil Nadu ta have tare Madras High Court na center gi kugi notification haga the order se masi state ok bam si thingsin ki ba phawbelere so aseta kugi Manipur gi oina de huji phawbada ko judiciary gi maike de boro even CSO phawbal aya manloi tumin lenari Manipur dadi Manipur state ko masagi legislation su leite koi cow slaughter gi oro natraga sasan hatbagi yon bagi si kemta legislation su leiba state nate marabdana Manipur dadi loina mak tumin leno bi tawi government su tumin lei opposition su accept Congress ki MLA am khana phongdo manatana everyone is silent oja kari happening si ewo haijau haragadi Manipur da pajamyam na eribasi hariba cow slaughter de huji beef thingapa asi
ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯉꯝꯃ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯡꯂꯨꯕꯒꯤꯁꯨ ꯑꯔꯊ ꯊꯣꯛꯇꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯆꯠꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯛꯂꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯅꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯅ ꯅꯝꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯝꯄꯣꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯠ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯝꯄꯣꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯟ ꯗꯤ ꯑꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯄꯤꯕ 371A ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯀꯥꯁꯇꯝ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯁꯇꯝꯗ ꯆꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯟ ꯈꯪꯗꯦ ꯏꯔꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯐꯕꯗ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ओके कम्युनिटी मचा मचा सिंग नत्रगा मागी कस्टम द यौजरिबा कोई फूड हैबिट सिंग बु थिंजन हाइबसी अफब खोंगथांग अमदि नते हाबनि अखुब मियंग नि हाबि वाफने लाइसि मतंग सिदai बीजेपी द लाक्सरगे वजा जतिकेन तवजा वजे हंदकी कोई एनडीए गी एनडीए गमेंग यतके बीजेपी न लुचिंग यूनियन गवर्नमेंट गी खोंगथांग सि खितंग मियंग खुब खोंगथांग नि नत्रगा कोई के हेतारे सेकुलर ओइदब खोंगथांग अमनि हेन लौबिबरा तो हजिक अखोगी मणिपुर दबुदी तुमिन लेरी हाना पाके खोंगथांग अमनि कसु माइक पाको ngam लो हेदम मैम तुमिन लेनबनि हाबि वाफम लांगरी अदुबो इंडिया के तोंगा तोंगा बस स्टेट सिंग ददी यामना स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट तौरप इवन को जुडिशरी फो यौसलक मद्रास हाई कोर्ट नमसी स्टे तौसलक सुम मैम यारप सिदगी इवन सेंटर पाव मसी रिव्यू तोबगी वाखल मोट लेरी हाबि वाफम भों लांगरी बीजेपी खोंगथांग से हंदा किसी खितंग सेकुलर ओइमन खिदि हाबि वाफम लेबि करी हाबि खोगी मतम से याम तेले कोई उसे डिस्कशन के फंक्शन इसी हार्डली मेरी जाखई मुक्त के वन स्वाइसिता सिगुंबा यामना लेबा की ओइ याम मरु ओइ बा तकी डीप सागी हिस्टोरिकल कनो लेबा रूटेड ओइ बा दुगुंबे इशू मा खना बता तो यामना कनो तोगतब मानते अदुगा अखोइना सारांगना स्वाइसे इस मोड खरा सुम्पिना बा हाइबा दुगक तकी वन वाफम स्टे बीजेपी नलुसिंग बा एनडीए गवर्नमेंट की यामना अखुबा नत्रगा कम्युनियल ओइ बा कांगलुक ओइ बा कनो लई हाइरगेती मदु लाइरिबा फिबम असी खंगदबदगी हाइबनी मरमदे खंगनबसु होनदबा खंगसु खंगदबा अदुगिस मथक्ता कोना तौरिबा थबा ngangiba पुनमकसे बहुत पॉलिटिक्स ति येंग ngangbा अदुगा लाइरिबा अखोइगी यामना सही लिसिंग क्यागी हिस्ट्री गा लोइनना जाति पुनमक लेमिनरपगी कनो सिंगसी येंगगा हाइबा तारगते दि वासे हाइरमदबा याबनी अदुना मसिदि याम थेना बहुत पॉलिटिक्स ता ngangbagi वानी सिदा कम्युनियल लोइबा नत्रगा जाति कनो तो नत्रगा राम खोंगथांग मते याउदे हाइसना याना थमसके इन सपोर्ट मदन आइन हाइजनिंग से मसे लेबाक सिगी ख्वाइदगी वांगबा वाइ लोइसिंग ओरिबा सुप्रीम कोर्ट दा हाइज 1998 तगिना 2005 फावबा सही सांगना सिगी हारिबा काउ स्लॉटर की मतंग सिदा सिदा केस थेंगनाखरे अदुगा थेंगरिबा केस सैसिदा तोंगान तोंगान स्टेट तगी गुजरात तगी यतगी महाराष्ट्र तगी अते अते मफम तगी लाकपा हाई कोर्ट की लेरिबा मागी जजमेंट पुनमक सिंगदुगी अदुगी कनो से लोइना रिव्यू तौर मतुंगदा अखोइना खंगिसि अक्टोबर की तारीख 23 2005 ता सुप्रीम कोर्ट ना चेना हुपुतरु पानबा मागी जजमेंट मा याम हिस्टोरिक जजमेंट मा पी जजमेंट से कोई नैनरुब कांदा चाही लिसिंग कया की ममांगदगी सनरबा तौनरिबा दगी मरक्सदा लेरिबा कोई कांगलुप सिंग से की कांगलुप की ओबो वखल मदुगु मयाम सिंग से लोइना मग येंग हारगा अदुगा हजिके काउस्लॉटर की सिदै सिदा मदुगी धमकता मरम चाय चुमी तौगदबनी हाइना पीरिबा आर्गुमेंट टु सौगतना ngangi basisu hauji gauji mak hingiba supreme court ki kwai de फावरबा
ख्वाइदि ग रेट वांगबा अदुगुम लॉयर सिंग दुने सॉरी सोराब जी गुंबा अदे कपिल सिबल गुंबा अदुगा कोई की कनो की मचानुपा कोई रामजेठ मालानी की मचानुपा गुंबा पार्टी 50 लाख का लोग तुम कांगू सिंह दुने अदुना सांगना केस सी तसेंगमती स्टेट ऑफ गुजरात का अदुगा सिदाई सलारिबा खल भारतीय गो सेवक संघ का अदुगा राजीव भाई है अमगा अदुगा अहिंसा आर्मी ट्रस्ट है अदुना पेटिशनर ओइरे हारेरगा रेस्पोंडेंट ना मिर्जापुर मोटी कुरेसी केसब जमात हाइबसिगा तोप कांगू खरगना तौरगा सही सांग थेंगना की केस मनी केस सिगी पीरी जजमेंट सना पुतरु पानबसे यामना निथीसना येंग मतुंगदा अखोय मसेन बोर्ड की पॉलिटिक्स तकी नांथोय हारेरगा लेबा की होइबा इंटरेस्ट अदुगा अखोय की लेजरबा कंट्री सिगी इंटरेस्ट अखोय हिस्टोरिकल बैकग्राउंड येंगा स्वाइसदा रिलीजियस होइबा कांगलु की होइबा वाखल पुनमक्से लोइना थादोगा लौगतब कनोसे मसोमदो होइना लौददना मरमदी वोट की लान थेंगरगा मरदो पावर स्ट्रगल तौरेरगा पावर फंगनबो होनबदा कना कना नो कांगबु सिंगी नत्रगा चिंजा की नत्रगा दु गेदा की दुदै स्ट्राइक तौरेरगा मसी उमकन तोबसे मसी इट इज हाईली अनफॉर्चुनेट थिंग्स मसी मा कनो तौहनिंगदे अदगी अमना अखोइना हुजिक तौरिसे येनबगे लोइ खंबा नाइरो तो पोट अमगी कनो तुदा मदुगी कोम अमदा ताबदौनो तवे कोइसता लेरिसे जाति कांगलु कयामु अदगी धर्म कयामु अदुगा चनबी कयामु सक्सु केनब कयामु मयाम से पुंजलगा ताना लेबाकने अद सिदैसिदा मी कांगलु खरना सन हारसु इरोय हारसु केटल कनो सिंगसे मजे मोइगी फुड स्टेप नि चिंजांग नि हाइना लौब कांगु लेय मदुसो दुम लौससनु कैसु काइदे लाले हारुबुति नते मी कांगु खरना मसिबु से सनबु हारगसु गोमाता हारेरगा मदुगी दमुता खनब नुमित म दाब गोबरन पूजा काइसे से पूजा ख तौदन कोत धुप लंग थारेरगा पिजा पितल तौरगा ममई का पारगी साद का नाधतना वाना कोई काइन खनबगी तौब कांगु सुलेय अदुना मसिदैसिदा येनरप आर्गुमेंट तौब डिस्कशन तौब से इट इज नेचुरल तौगने ओके अदुगा आर्गुमेंट से तौर मतुंगदा माग इरोय लोबा फाइनल जजमेंट थमा हाइजी भारत की ख्वाइदगी वांगबा कोर्स न पीरिबा सही तरे निपान ने चथरबा अदु मनुंगदा सिदैसिदा लेरिबा ख्वाइदगी वांगबा ख्वाइदगी ममन तांगबा ख्वाइदगी हरिबा सुप्रीम कोर्ट की कनो सिंगदुना मसिगी इन फेवर सिदैसिदा तौबदा यात्रे हाइदना सुप्रीम कोर्ट पीरिबा राय सि येंगरगा मदो खोइ सु खनफम थोय अदु मसिगी वाफम सैसा सुप्रीम कोर्ट ना सिदैसिदा यूनियन गवर्नमेंट की आर्गुमेंट से सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर से ओइदुर सुप्रीम कोर्ट की पीरिबा कनो सिंगसो सुप्रीम कोर्ट ना सैसा मागी रेस्पोंसिबिलिटी अमगा सुलोइना हाइरी सुप्रीम कोर्ट ना मस्ता हाइसे सुप्रीम कोर्ट say that it is the responsibility of all 34 states and union territory government that should stop the killing of cows and their territory. It will be constitutional responsibility of the governor, chief minister and chief secretaries as well. Okay. Aduna sida amuk ay on historical gano si lagi haibabo. Masi example mo pantaragati for the moment gi matam da Kamal Pandey masasi magsi हारिबा संसा अदुगी कनोसिगी महाउसी तैरबा अदुगुम कार्टिस दु चिको हाइबा यादबगे दमक्ता माउंट ऑर्डर तोरबा ब्रिटिश की ऑफिसर से कापगा हालेरगा मासु सीखरिनी आइदि अखोय के फ्रीडम मूवमेंट सिगा सुमरी थांग अदुई मथक्ता हौजिक लेरिबा फिबम सैसिदा काउ स्लॉटर से पीरिबा किल सिंगसना पीरिबा आर्गुमेंट से कदाई फाउबा साइकी फैक्चुअल अदु मजा मता से ओनली वाई काउ सन खता अमदि इरोय खता करी वरिबना अतोपा अखोई सा मयाम सु लेरि मखोंग मरी पामदे ना मखोंग अनि पानबदा हारिबा सा अतोप मयाम सिगी दमक्तदी प्रोटेक्शन लेटेबो कैनो अदुगा तसेंगना अखोगी सा हात प थिंगबा सुमबगी मतांग द प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ अखोगी कैटल हाइबा तार मसिगी दमक्तदी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल दा हाइबा तार स्टेट लिस्ट तयार लेरे मसिदी स्टेट की मागी मथौनी हाइबनी अदुगा मागी वेलफेयर सासन की वेलफेयर यंग बिसना सेंटर की मथौनी हाइबनी तो स्वाई मतांग सिददी अखोगी स्टेट की थबक्ता सेंटर ना इंटरवेन तौबगी मामी म चाउन तारी मदा इदुने मयाम मसिदा कोइना खंगदबसे हौजि फावबदा लाइसेंस पाइरबा आइन यारबा अदु खोइ मणिपुर दे तोंगानबा लॉ नतर लेजिस्लेशन अमता सु मणिपुर लाइटरी मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट असेंबली लाइटसु यूनियन गवर्नमेंट के लेबाक सिगी कनो दियंगा 3600 बसर हाउसेस लाइसेंस पाइरबा लेब कंट्री सेसिदा अदुगा लाइसेंस पाइदबा आदि नियम यादबा मोंगजा अजुदा सलाइरिबसना 36000 बसर हाउसेस लेब इंडिया को अदुना सही मदा हालिसिना 2,50,000 एनिमल्स so it's a 2 crore 50 lakhs animals annually halab
aduga hosiki hatpa haibasi cha cha bana traga cha da ba hatpa na traga hat ba haibasi dei sida koina masa khamsin ga da background khara lay maram di country ki treasure se koi ge lebak si ki treasure se lan se masi amane ani shu bana hariba country sigi economy da machine kaya yam kana piri gya base masigi from the economic point of view masigi wafam si hawdo pagi darkar le ba masi court su taw pot amane ba ko okay high report amane adu kamu machine ai koi gi countrymen sing sigi ai di crore listing crore sama ga kun manga le ba bharat basi pun mak dharma gi khena ba chana bi ge tu ge da gi chija gi khena pun mak loina to ga moi gi health ki matang da tangai fadana lokhat ba ya da thabak mayam le ba cow slaughter siga natraga cattle khasa gi slaughter le ba kano sing siga mado ai du yeng her ga yam sang ba argument ma yam sang ba okay kano jagi even betik juk ta gi hawre ga hawji phaw gi adu ga khoi gi future si yeng ga lawri ba decision si irai line na vote politics ta okay vote politics ta lo bana the supreme court ki ruling ama lei habani adu ga maruina san ko gi san amadi iroi adu ga even ut phaw yaw ra handa kisida hari ba sa sing asi चानबगी दमकन हाइब तारे मसी हाट पसी अदुगा हानबगी दमक मार्केट योन बसी दने अथिंग बला इसी चुमनगी कोई लौ सिंगु बदसे नबगी योन बदरे अथिंग बरैते कोई हाट बगी दमक योन बसी अथिंग बपीबनी मता सिदा कोई ओजा हेमंत लाक्सनी से कोई इंडिया सी तोंगान तोंगान बा कल्चर तोंगान तोंगान बा लैंग्वेज nga तोंगान तोंगान बा कल्चर लेबा कोई प्लुरलिस्टिक सोसाइटी मने कंट्री मने मरमन सुम बस स्टेट से तोंगान तोंगान सुम कंट्री से तोंगान तोंगान बा मिसिंग लेनी फुट हेबे सु मानरोय अदुना कोई यूनिफॉर्म homogeneous ai nama sinaraga mayam si chamana tagodabni habagi sumba order ama lakpasi dadi notification ama lakpasi kadai phagu masi phai han khan bina traga masi kadai phagu ba aran ba step ama oidong malen khan bi hojiki debate se masi debate ni yamna saw pot amani lai se masi yerung yanbigi parliament ga puthoga phajana tare tara thokna naina biraga ahogi तौबीरमगा रूल सी सनगदबनी न लेरमगदी तौरमगदी याम नुंगागदबनी हाना लेबा रूल रुदा दम थमागा खरा हप्तो ऑप्शन तौरगा सेमक पोट अमा ओइबई वानी सिलाई सिंसे अदो नौना सुम पोसे मयाम तंग खनरबदी फबनी अदो खनद्रगसु हानागा कनो मागिदा अखोगी सा हाटप यादबा अदो ओटप यादबगी मतंगदा लेबा एक्टुदा तौरकांदा रूल अमा सेमकपगी वानी अदोना मसी मतंगसी हौजिकसु लेपाकसिगी ओइबा अरुबा तमदा अदो अखंग अहि मयामना डिबेट तौनरिबा पोसक अमनी खोई स्वाइदा खोई उ खोई करे खोई उ लेतबा फबलेतबदा केगे ने युम्बी ओइबा खोइना मसिन नैनबदी मतिक चान चाफाल ओयना खले अदो येंगसे अखोइगी कनोसे कनो मालेमगी ओइना येंग मतमदा सनसि चाबसे मीगी मसिंगसि चादा मरफु ले अदुगा इंडिया दना खोई सन चाबगी सांगसे याम नेमी खोइ सदी sai sada kun gumba le ngone na khali atai di sadi kana gumba kharna ka khoi lining hai tare ko lining la shoulder haction ba kangbu na sansi imani na hairini imani na khuramini ala karamba khoi mioi bagi punsi siga mioi bagi mapuk siga sanga karam kanda unara kanda sanji imani na hairino di khoi khangre madumati masagi lai wari da mada mayama adu kanogi matang do budi khoi yamna thengnei aduga angak pa mana amuk su yengse खोगी हिंदू धर्म हाइबसिदा हिंदूजी मखन याम लेब्रा खंगदे गोबुदन पूजा नुमिसिदना गोबुदन पूजा नुमिसिदना सनजी खुरमनै अदगी मखोंग पाइना खोगी संथिगा तौदना लाइबग कतना पूजा तौबसि चनै हिंदू सिंगना अदुगा दुर्गा पूजा नुमितना इरोइसे मंगका ग बलि तौरगा हाली दुर्गा दा कल्ली करम्बा लाइनिंग करम्बा लिसनो अखोई मेन तादरे अखोइजु आइजु इसामकजु हिंदू नि को तौरिसे सिनेबलाइसे अदगी सन हापसी सुथिंगमक थिंगदबा यादबा पोट अमा ओइबरा ai हाइजको अरा मसि थिंगगना कयाम काने अखोइदा अखोइगी कनोसिदा इंडिया दा कयाम काने सिने लाइसिना अदगिदी सनसी अखोइगी अतांगबा हाबदी मालेमसिगी मुठिगदरबा पोसक अमा ओइबरा आइना खंजबई वानिको सी मयामसी येंगरगदी अखोइगी पोसिदा कइनो मनुंगदा थिंगबगी सी मनुंगदा करिगुम इसेल म चेनब्रा आइजे अखोइदा फाउरे हाइबई वानिदा पोसे फाउरे येंगसे अखोइगी फूड सेफ्टी की मरी लेना ngसागी स्लाउटर लेक तमफुंदा हालगा साबा खोपा म तौबगी थिंगबदुना थिंगब मखल म ओइरे अदु नते होजिक लाइसिदि पुरा अखोइगी योननबगी दमक साबगी दमक मतुंग साजे सानबगी दमक योनबा अखोइगी साज हानबा हालगा योनबसी यारोय हाइबई वाने लाइस अदा अइना सुम खनबई वानिको मसिबु अइना सादा पोसिनो यु साबा यारोय गाइना खनबा मी यारोब्रा
ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯗ Okay. ꯑꯩ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯃꯈꯛ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯑꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯃꯔꯥꯟ ꯁꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯒ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅ ꯃꯗꯨ ꯏꯝꯄꯣꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯒꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯥꯏꯅ ꯒꯧꯔꯤꯌꯥ ꯆꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯕꯨꯗꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯆꯥꯗꯦ ꯁꯟꯕꯨꯗꯤ ꯆꯥꯗꯦ ꯁꯪꯒꯣꯝꯕꯨꯗꯤ ꯆꯥꯏ ꯍꯥꯏꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ hindu ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯆꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯥꯖꯅ ꯊꯝꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯑ ꯍꯥꯏꯔ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯂꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩ ꯑꯃꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯁꯦꯝꯖꯒꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯥꯅ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯇꯧꯖꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯁꯨ ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯪꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯀꯪꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯤꯁꯇꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯁ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯆꯠꯅꯔꯝꯗꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯧꯔ ꯃꯣꯏ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯧꯖꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯐꯩꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯆꯠꯅꯔꯣꯏꯅ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯐꯪꯉꯦ ꯆꯠꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯏꯚꯟ ꯀꯦꯔꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕꯁꯤ ꯊꯝꯃꯦꯅ ꯔꯨꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯝꯃꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯟꯁꯥꯁꯤ ꯊꯣꯡꯉꯦꯗꯅ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯡꯉꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯅꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎ ꯂꯥꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯊꯧꯁꯤꯜꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯔꯨꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯔꯨꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ inna ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ inna ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯁꯤ ꯂꯩꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯅꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯑꯃ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯁꯤꯃ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯟ ꯍꯥꯞꯄꯁꯤꯗ ꯃꯤꯊꯨꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯔꯤꯅꯤ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯅꯔꯤꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥ ꯆꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁꯃꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯀꯣꯟꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯂꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯈꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯔꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯥ ꯆꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯏꯖꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯝꯃ ꯁꯥꯔꯒ ꯌꯣꯟꯖꯕꯗꯨꯗꯤ ꯂꯣꯟꯅ ꯊꯨꯝꯅ ꯌꯦꯡꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯤꯡꯗꯕꯅ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯩꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯖꯒꯦꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay. India government locally khongtang asigi mayokta lei habani oja hemantaki stand si adu oja jalal gidi kogi mathau tarabadi madugi mayokta lepakpa ya habagi wafam ninga sa han ba thambigrise adu oje koi diverse oiba kogi state amani diverse oiba leiba amani leiba sa tongan tongan makhali mi myam leiribani na mai magi tongan ba food habit mai tongan ba custom myam leijari mar madra maduda khara makhai di adum athing balak makhalgi notification ni order ni haibetare kari habi ningi so sida akoi manipur da disu mokal gi legislation so handi gi lebna te yae na tra yadi habi gi mama thok puktok tor bin license pa bi kanam lebisu nate maram madana manipur da di apan bal leiru da bani na mayam se tumil leina bani na lobra natraga hairi ba local liba khongthang si mase political gi oiba fight ojasan haiduna mayam se tumil lebina khamra kari habi ninga mase taseng madi akoi gi india da akoi gi majority hindu sing haiba tare masigi oiba religious sentiment ta yenga kanda madu lokhalakpagi mami mayam chauna tai 1978 ta khoigi cow slaughter ban gi matang si musi khoigi rudra sahab versus state of bihar gi case ta masi amna chouba lebak ki oiba landmark judgment leigrabani masi khoigi ai gi lining laison ga mari leinana ai gi kaiguma thaba amaga mari leinana aina kaiguma posak ama atopagi oiba right to kanoda
मागी फुट अखोइना डिप्राइब तौगदब खोंथांग अमा right to लोखत food has a fundamental right मसी डिप्राइब तौबनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अदुम फंडामेंटल राइट अमा डिप्राइब तौबनी हाबसे मतम दुदा कोर्ट ना ताग्रब रूलिंग अमनी रुद्र साहब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की केस तसो मदु रिफ्लेक्ट तौग्रबनी अखोइना उजबा खरदा अदु मसी हौजिक थेंगना अमुका हंदक की लाइबा अखोइगी सेंटर द पालिबा गवर्नमेंट सेना मसी यामना अचौबा इनिशिएटिव अमा लौखत पिरकपा उरे स्टेट खरदसु अखोइ मरुवाइना महाराष्ट्रदसु मसी लौखलखिबा अखोइ थेनजरे अदुगा तोंगान तोंगान मफम खरदसु अखोइगी मेजॉरिटी अखोइ हिंदू सिंगी वबा यामना अचौबा एट्रोसिटीज अखोइ काउ सेलिंग दा नत्रगा काउ पुरगा लाकपदा खोटपदा यामना अचौबा ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की करिगी अचौबा थौदवा थोकया सो थोखिबा लेरे अदा हौजिक सिराइसिदा लाइबा पोटसिदी अखोइ इंडिया सिदा लेरिबा तोंगान तोंगान बा कम्युनिटी मैम तोंगान तोंगान बा स्टेट सिंगल लेरिबा तोंगान तोंगान बा अखोइ इथनिक कम्युनिटीज मैम से मसीगी फूड हैबिट से मसी लोइना अमगा अमगा अखोइ सेंटिमेंट अमा नुंगाइनदबा अमा असिगी कनोसी स्टेप सिरेजिदा थोरकनिंगाइ ओय अना मसी सेंटरना लोखलाइबा खोंथांग सि मसी अखोइगी इकोनॉमी दा काना निंगाइ ओइबा नत्रगा अखोइगी लेपाक सिगी इमोशनल इंटीग्रिटी दा काना निंगाइ ओइबा नत्रगना अखोइगी मपान की लेपाक सिंगा अखोइगी इंडिया गा लेनबा मरी दा हेना काना निंगाइ ओइबा नत्रगा एनी करिगुम्बा स्टेप अमा फावबदा अखोइ साइंटिफिकली अखोइने येंगबदा मसे काना निंगाइ ओइबा वाफम उदे तसेंगना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू दा मेजर कम्युनिटी की ओइबा गो मतानी हाइबगी इंटरेस्ट तो कीप तौननबा अदुगी वाखलोन दु खक नतना अतोप एंगल अमा फावदा काने निंगाइ ओइबा स्टेप अखोइने उजते अना मसी तसेंगना अखोइ कंडेम तौनिंगाइ ओइ लोइनना कईगुम्बा मणिपुर मसी इन्फोर्स तौननबगी चपचाबा खोंथांगदो अखोइगी लेरिबा मणिपुर गवर्नमेंट पाइखलकपा तारगदी मतमदुदा अखोइगी लेरिबा मियामसिगी इंटरेस्ट येंगा कांदा लेरिबा रियलिटीज येंगा कांदा अखोइ सिविल सोसाइटी मोइना अखोइगी माइकैदगिसु तौम थोपा करी लेबनो हाबदा अखोइ सोइदना लोखननबा अखोइ तौजरकनी याम चावबो क्वेश्चन नि हारिबा अखोइगी बीफ बैन गी नतगा काउ स्लॉटर बैन तौसलकपसिना अखोइगी इंडिया दा कानब पीरीबसे करिनो मसी अथिंग में पीबसे कानरीबसे करिनो इकोनॉमिकली कदाई फावबा कानब फंगिबगे कोई इंटरनेशनल रिलेशन दा करी कानब फंगिबा करमबा एजेंडा दा मसी पुखलकपनो ओनली कोई 2005 की सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर दुगी आर्गुमेंट दा हाइरिबा काउ स्लॉटर बैन नत्रगा बीफ बैन की imposition si leibak sen matung na tawdaba yadi haidna haukiba mege tarik contract lakibna habse makata na khana jage breti anthon jarake impact news moving tadno lebi welcome back adon ing birbase Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me NONGTHOMBAM Manung Hutna ngasi khana jarmi ba si cow slaughter natraga cow slaughter ban natraga beef ban gi matang dani matang gi question se koi BJP da dum lak sarge ojati kendo ja masina koi gi beef ban se na natraga cow slaughter ban se na koi da leibak sida natraga state sida pigadriba kana basi kari ogadriba no only koi gi religious sentiment natraga koi gi majority hai tare leiba se gi majority मियो खरगे सेंटिमेंट के दमकता हाइरिबा काउ बेंसी नतना मयाम नसु उनदे करी हैबनी होजा मतंग सस्ते इकोनॉमिक बेनिफिट से क्राइ फावले आई होबतगी हाइजर जनी मसी एब्सोल्युटली रॉन्ग ओके मसी पुंग फाना लाले मरम दि वाफम से कुपना नै दबना आई ngasa हाइजर जनी ओनली से 50 मिनट्स की मनुंग दाइ कोन मसी अदो इकोनॉमिक सलमना हाइजर गे सलमना हाइजर गे मसी की कानब से रिलीजियस रोम दे येंग बसी सु वोट पॉलिटिक्स अदुगा चने बिरोम दे येंग बसु दुनिया दुने येंगनिंग बा एंगल सिंग से मति येंग ट्रे ओके अदुने येंग दना असे हिंदू गाबू खरन से गो माता हाय अदना दुना हिंदू की पॉलिटिक्स तौरे खोले हाय बसिमक्ति मसिमक्ति लाले मरम दे कोइ लोइना म इंडियंस गातनी ओके अखोइ की इहा लहान बसे नेशन फर्स्ट से बिसना कोइ वखलोल नेशन फर्स्ट से तानन बगी दमकता नेशन की इकोनॉमी ता नेशन की ट्रेजर दा अदगी नेशन की हेल्थ ता नेशन की लरिबा ऑन इन ऑल स्पेयर्स ऑफ आवर नेशनल कैरेक्टर स्टेज ता काना गदब पोटु येंगा ने बस लोरिबा डिसीजन से and madugi damakta detailed decision mayam ama leiri aba koi nista matam phangdaba yai maram ri sai sama sa phaba sallamana lumib se 3 to I think 3.5 quintal gumba dani madu masi masa se semdo matungda mawanda phangdori ba mit se only 70 kilo mukta muk phangi adudagi magi e da kano mukta muk phangi 25 liters gumba e phangi aduga saru da mana phangdori ba se magi sigele mori ba saruk su phangi aba madu yontorba kana phangi masing duga sanna du hinghal kanda मांगोंदगी फंगिबा कानबदुगा अनि सिगी फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू कंपेयर टोंग येंगगदी असि मल्टीपल टाइम्स कानब हेले ओके
adagi akhoi na hojik tawriba diesel gi kari gi amagi foid depend tawriba Arab countries sing state chaleraga madu gi thau leina na bagi damukta crude oil fangna na tawri podamak se masi santhi dagi methane gas sijin naraga LPG da sinari base masi par kano da adi koi gi kano amada adi kilometer amada 4 to 5 rupees sijin narib se only 40 to 50 paisa adu na mohsin do pasu ya ba masi sab sana supreme court ki judge ki wamang de experiment tawrega magi gari makta da thawal le harega laising se khanga tawbne atopam na religious point of view in haijil laga migi sentiment song no ba tawbse ai hojik jo haijari sini hana su court le rebani karam ba dharma ki karam ba kano da cow san hat pai se it is okay thai ba si karawai de yauge islam ki karam ba kano da yauge ba quran da yaubra natra da kano da yaubra kari da yauge ba adugo karigumba san hat pasimana communal loy ba hindu gi interest na haire gadi babar masamak na hal han pa gol empire gi ha maning thauren si babar ne babar masamana magi babar namaz iramip se san hat pai se masi pungthing thingada bani san hat pa yaroi haibagi san hat pa yadabagi ain ji semerga magi lebak se channar me aina sigra matung da masaya aigi tungda lakada kangbu punam ngas chanagada bani slauto me babar nama harba kan sma iram like seista adugi makada magi machanu pa humayo nu sumasigi niom si chanai asum sanadon lak pasina even last day haina lobu yarba last not but the least aurangzeb masamak sumasi chanai ko Tipu Sultan Haidar Ali gi pa sisu hari basi kanu ngaktane muslim ge ruler ngaktane muslim ge ruler singsina san hat pa thingna bagi ain sijin haraga moi gi lebak tu dai tu da ngasi dagi sahi chak ka ya mang thingami se kau treasure si khangba aduga machine lebak ta legada economy si khang oda thingna byam honar ba yai aduga koi hojikti modern lifestyle se modern lifestyle se yet bagi anybody yet yai maram di modern lifestyle se ki seruga mo ina su India gi economy khwaida yamna generate tori basi India is the largest producer and exporter of beef ne koi malam da beef khwaidam puthoi bale bak se India no ori bani adudi economy se adudak se chauna lai habani adudagi henna multiply torga lai hab madudagi multiply torga lai maram di sangi mayung liter ma America do 5 yoksala thammasina hanadagi khoi largest khoi producer exporter maram basi dagi kayam yamna economy se koi multiply tore maram di sangi mayung se cancer laina gi damak ta ru laina gi damak hidak sana bagi damak America na import tori se per liter 500 rupees de import torga hidak se ma tha do aduga sangi santis dagi khoi na se aduga khoi manure kano se sema kanda lai se 1 kilo sina 30 kg gi kano se semba ya maduna market ki value do lapa kanda adugi kano se am khena gare aduba khoi sa san khoi labuk to su pubu yadraba thabak to bangam draba aduga khoi breeding haida khoi for macha pok pasung amdraba ari ba haida sahi liraba du masa mayam dodi krai da thamgoda ge haibagi wahum sulai adu su argument dum tawi maram di mi ba hingna ba leitraba su gamna mi yam tariba india gum leba ga manung da kanadraba sijin nadraba di sapok hoidraba na te haraga masa sagom sumdraba masa pok draba kangbu do kaidong nei ge moji sijagi na phai haibe se masi taseng badi magi ahan ba argument pi sorry sorabji na pi aduga chidai sta lebi kapil sibal na pi aduga mehet malani haidana ramjet malani gi machan upasina kilsing sina pi aduga madugi sabsaba praman se economically moji sijagi bana phai moina ko de piri bukana ba se polum moina leibanani aduga moigi masa se mito no thoga bip on thoga export torga di koina phangani haiba madugi sabsaba yamna calculate torba adugumba hisab ma piri aduga kana ba mayam se leiba targa di why no akoi export tok base pumting thingjalle haidan india ga mena stand lobugi mahutta hat pa yaro haina tongana ona thingjalle joja adum hat pa di ya handraga export to bode adum continue to ni haina export to bode bim kano do mid to export to boi wani tna mid to export to wani hat pa yadra di hat di export to yadra tna aduga from the economic point of view of the country yengu bakanda economy se multiply to ka do hat pragati export to ba economy da multiplication yam chauna hong la ka sida yaning da bagi reaction hai gadra haipet mami tare ai oja maibon dan hoje oja kari habi ngi economical da multiplication la kani ko gi kaudang dagi urine dagi mayam sina ko da kana mayam pi ni habi kari habi ngi oja hoji zaman ha ki bi ki bodo mado ngang do ya da na ngang ba hai ta bani maram di hoji hari ba India government gi hoji hari ba beef san asi sing se gi kana ba myam hai outside country da export to boko pa kana yam hairi adu hojik ki thingni sidi state amaga state ama phau lana pubiya de haiba yauri ba hojik gi se san ji state amaga state phau
लाना पुबिया दे हारगा अदुगे होय हारिबा कोइगी मांगदे होजे हाइबिखिबुदुदि कंट्री तो एक्सपोर्ट तो भी आबगी हाइरेबा अदुना मदुगी इनकम सोर्स ऑफ इनकम ओइना मदुगी मक्ता nganglibane adubu aigi motadi hoy hariba supreme court ki rule ma moigi order magi makha gi matung inna order thokpani habasi masi masina tapodi india government asi constitution india da riba constitution sigi against sum leirena ai loje ahana ihan hamada kegeno 2005 khakta da supreme court na kana kumba hinduism gi interest da supreme court da tharuba adugi right do gi demakta taluga thok order adugi khakta dagi government of india constitution asuki matik india da constitution gi makha ma staliba india mana rule toriba amana supreme court ki 2005 ki khakta pick up toraga masigumbagi india apun chatnagani haraksi india constitution sibu kenogi ni moina thowi dabani india constitution piriba right aduga minority ki protection ki right aduga custom aduga culture mayam gi piriba right sing adugi against the lapo wafam ni aduga amana hauji hariba adu laining reseki the equina madu yengu yadi habadudi langani madugi maram degini laise hoji hariba india sida dominate toriba hinduism hindu gi reigning ta madugi yekna ba ma oibgi madu ngamna bi damakta hindu gi fanatics have dare madugi magi duna parak ba india government na paikhat ba sina takpadi ekoi Manipur India riba jati punamakpu ma amata yengba mi yeng haiba thamangam daba ara hanthaba jati pikaba jati punamakpu ekhoi amata ni haiba mi yeng yengmangam dabagi khudam achoba manena masi thingapasi aidi loje okay thingapasi punamakpu konsinba ngamba mi yeng yang tabni habni mathang chei uzai mata lakche uja कोई फंडामेंटल राइट अमने कोई चिंजाक सिसु अइन चानिंग पचिंजा आगी फूड हैबिट सी इज अ फंडामेंटल राइट कोई कॉन्स्टिट्यूशन पीरी बनी मरम दना मधुगी अगेंस्ट ता कोई सा हात प यारो हरगदी मधु चाब यारो हैबनी हातरगदी मधु मित्सु मुला ओइदुनी मधुना चार ओइदुनी मरम दना फंडामेंटल राइट तो दुमक सिंगना बमाले कॉन्स्टिट्यूशन की अदो कोई ngसागी स्टेट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट हाइबगी वफम दुसु अदमक कोई ऑर्डर सिना अदमक इंटरफेयर तो होगी ममीदी चावना तारे एट द सेम टाइम मसन इकोनॉमी दा मल्टीप्लिकेशन लाकनी हाबी वफम लाई अदबो ओजाना कोई ओजा टिकेन सु ताकपी की वफम सिंग आया मतम दा कोई सनगी काना बसिने ताकपी रसी अदुगा हंदकती हात पे यारो हाबसि इरोसु यावसलाबनी अदु अतोपा सामयाम इवन उड फाव यावसलाबनी मखोगी सु काना बसिदी इपन पंदगा संदा ओइना आया मपलिसना करी ओइदुना हाबी वफम सु लाई ओजा हमद दलक सगे केनोगी होजिकी वफम सिंगसे अखोइना सुम नैनबसे यामना नुंगाई नैनिंगा सु याम लई साइ ताकपी दुनी ओजागिदी से पोसे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग अमा पायना पाइरिबनी अदो रूलिंग सी लेना करिगिदमक्तनो ngarang madras high court na central government ki thorang si state tawraga matam khar thamgo sanaba yagiroena mana thammaga state amgi high court na kuting jalai ni ado sagi thingjalai ba kuting jalai si da supreme court ki thabak to ruling du kuting ba nate ba lai ti sagi thausil du sanan da nam da thamgo am ta yengi gi hari ne ba adu di logi oi ba krai da na oho ba ma soin leiram gani na khali masi post ma number 1 adagi number 2 aina sai haje du ni ngasagi right to food I was siga hui magi kanone na haraga su yada ba kharli atang ba makhalgi malem sidagi mangi gadaba pot orgadi right to food orga su adu khoi hongdok pata bani okay ado sanjibu akhoi kano to bra mang gadaba sunjak oibra adagi di manipur da machine pire ba kana ba si yamna pi ba khoi khangi sangi kana ba yam lei khangi ado yumthong kudingi san ani ni hum loiba anate loiba ngam da ba nati hoji loi ngam nani aktani ado ngamakanda lomi mayam na rep simi mayam jingsi hojiki power tiller mayam laiba hoi matam gi haitare ko technology gi mateng jingsi amata logduna sambu khoelaga aduna hena phagadra khudong sagadra moida matam gi consumption yengkanda khudong sagadra habadi 20 akhoi 05 ki masagi ruling se hoji shot hekta court na mamang na tarm while ni adu hamasi dum sanagadam ni habadi yaro hai wanida ana matam gi matung ina ohong ba lakani ngasai technology gi matang lai san hapa yade haibadu ngasai koi masigi pose menaka gandhi na bjp yaudngi mamang dagi yam ngallingai de hona ma de dum thingla abane ba akhoi su nungai te
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯇꯦꯝ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯁꯥꯅꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯁ꯭ꯂꯥꯎꯇꯔꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯝꯍꯥꯡ ꯇꯨꯃꯥꯡꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯆꯤ ꯑꯅꯤ ꯀꯥꯔꯛꯇ ꯁꯤꯡꯖꯪ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯊꯣ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯒꯁꯤ ꯌꯦꯡꯍꯩꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ USA ꯗꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯁꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯅꯀꯁꯨ ꯍꯥꯠꯇꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯋꯥꯍꯟꯗꯕꯁꯦ ꯁꯤꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯁꯤꯕꯨ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯤꯅꯦꯅ ꯁꯤꯕꯩ ꯁꯔꯥꯛ ꯄꯤꯔꯤꯅꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯎ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯨꯡ ꯊꯥ ꯍꯥꯠꯂꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯤꯕꯩ ꯁꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯔꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯏꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯠꯄꯁꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯤꯔꯗꯤ ꯁꯤꯔꯦ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯗꯦꯠ ꯀꯤꯜ ꯏꯁ ꯀꯤꯜ ꯍꯥꯠꯂꯗꯤ ꯍꯥꯠꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯔꯨꯜꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯍꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯁꯥ ꯉꯥ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯥꯔꯒ ꯄꯥꯞ ꯄꯨꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯕꯅꯦꯅ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯄꯥꯞ ꯄꯨꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯄꯥꯗꯦꯕꯀꯣ ꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅꯅꯦ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯆꯥꯖꯒꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯞꯇꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯉꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯉꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯔꯤꯗꯣ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯆꯥꯝ ꯆꯅꯤ ꯆꯥꯔꯤꯗꯨ ꯄꯥꯞꯇꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯖꯒꯦꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯕꯣꯕꯀꯣ ꯄꯥꯞꯂꯣꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯤꯀꯦꯟꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯗꯨ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯁꯟꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯟꯌꯨꯡꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩ ꯂꯣꯏ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ BJP ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯁꯟ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯕ ꯀꯔꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯦ ꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ ꯁꯟ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯝꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯁꯟ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯟ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯅꯕꯅꯦꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯉꯥ ꯂꯣꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯏꯟꯁꯦꯟꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ 10,000 ꯄꯤꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯧꯖꯕ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯖꯩ ओके एजेंडा अमा लेबे माले हैबनी अफबा मयाम अमा लेबे तारगसु ओजा जलालदा यम थुन लाक्चरंग योजा करी हैबनी अखोगी अखोई सा अचो अचोबा हाटपा अदुगा मचा फाउता अखोगी मरोइना हुई हैबे तार हुईसी मियबगा ख्वाइदगी नगना लेबिनबा सा मखलमने अदुबो अखोई मणिपुर गुम नॉर्थ ईस्ट इंडिया ददी हुई हालगा चाबगी चाउना सुम्बा फूड हैबिट अमदसु यावरगा लेरिबनी परमदरा यामना क्लोजली लेनरिबा सा मयाम से हातोगा चाबंगमबगी वाखल लेबदुसु खरा मखै मदुसु फत्तबगी मबीने हारिसे अखोई सासे मांगखिगदौरे नत्रगा मांगरोइद्रुगी वादु तोवान थंगरगा अददरि करी हैबिनी ओजा कोई एनिमल्स के राइट्स है तोवान तोवान बा कोई NGOs मयामसु लेरी मालेम पुंबदा ꯍꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯕ ꯁꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯥꯏꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯐꯤꯌꯔ ꯖꯁꯇꯤꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯉꯥꯏꯁꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯥꯏꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯗꯨ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯗꯨ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯔꯄꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯐꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯟꯁꯤ ꯌꯣꯛꯈꯠꯆꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯄꯔꯄꯁꯇ ꯃꯥꯅ ꯃꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯤꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯡꯒꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯐꯒꯠꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯨꯑꯦꯜꯇꯤ ꯇꯨ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ
ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟꯇꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯄꯤꯖꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯦꯅ Okay, religious agenda romda ultimately madonda ni odom bilu thinarisi madu nati habi wahumdu oja tikena hajan su phondo kibdi lere adu boja da laksning se khoi animal rights su khara de dum jang dum arobe question wajra ga animal rights ki su adum sa san mayam chi ki su hakti dum lem no male adu sa san se loina ma ki ono orakta only sa khara specifically san gumba iroi gumba su makhanga laga makoi hat pa thingadam ni habi wafum la isi atopa sa singdi kemta kana da bazala makoi hat pa di yai hena dum haibi du jala kari habi ni ngam so isi dati ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗꯨ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯨꯗ ꯂꯥꯏꯟꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ okay ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯟ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯀꯥꯎ ꯁ꯭ꯂꯣꯇꯔꯒꯤ ꯋꯥꯁꯤ ꯄꯜꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯍꯤꯗꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯧꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯍꯪꯖꯒꯦꯕ ꯕꯥꯕꯔꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯔꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯍꯨꯃꯥꯌꯨꯟꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯔꯣꯏ ꯂꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯂꯥꯁ ꯕꯠ ꯋꯥꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯧꯔꯪꯒꯖꯦꯕꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯔꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯥꯎꯟ ꯏꯁꯂꯥꯝꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯔ ꯑꯂꯤꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯔꯣ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨ ꯁꯨꯜꯇꯥꯟꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯔꯣ ꯁꯟ ꯍꯥꯠꯄ ꯃꯈꯨꯠ ꯀꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯄꯥꯗꯨꯅꯗꯤ ꯁꯟ ꯍꯥꯠꯄꯁꯦ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯀꯣꯛ ꯀꯛꯑꯝꯃꯤ ꯁꯟ ꯍꯥꯠꯂꯨꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟꯗꯨ ꯆꯠꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯅꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯒ ꯁꯟ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇꯤ ꯀꯛꯑꯣ ꯃꯀꯣꯛꯇꯤ ꯀꯛꯑꯅꯣ ꯃꯈꯨꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯤꯒꯝꯕꯔ ꯃꯍꯥꯃꯗ ꯁꯥꯍꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯃꯛꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯑꯕ ꯃꯁꯦ ꯁꯟ ꯍꯥꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯠꯃꯥꯁꯤꯅ ꯍꯦꯜꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯐꯪꯉꯣꯏꯑꯕ ꯃꯥꯛꯁꯤ ꯃꯍꯥꯃꯗꯀꯤ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯂꯥꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯔꯁꯥꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤ ꯃꯧꯂꯥꯅꯥ ꯑꯔꯁꯥꯗ ꯃꯗꯥꯅꯤ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯅꯤ ꯖꯥꯃꯤꯌꯥꯠ ꯎꯂꯦꯃꯥ ꯍꯤꯟꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅꯕ ꯁꯟꯕꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯟ ꯍꯥꯠꯄꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯣꯠ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏꯑꯕ ꯃꯥ ꯍꯤꯟꯗꯨꯔꯕ ꯃꯥ BJP ꯔꯕ BJPꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗꯒꯤ ꯉꯥꯡꯕ꯭ꯔꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯟ ꯍꯥꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯣꯠ ꯕꯦꯡꯛ ꯂꯣꯝꯗ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯚꯦꯂꯨꯗ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯗꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯃꯁꯩꯁꯦ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯪꯉꯤꯑꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯃꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯑꯕ ꯀꯨꯔꯥꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯔꯤꯑꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤꯑꯕ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯍꯗꯤꯠ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨ ꯗ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯇꯨ ꯗ ꯃꯦꯔꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯟ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯟ ꯍꯥꯠꯄꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯁꯟ ꯍꯥꯠꯄꯁꯤ BJPꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ BJPꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯤꯃ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇꯨꯗ ꯏꯟ ꯗꯦꯞ ꯆꯠꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯣꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯤꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣ ꯗ꯭ꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯊꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯟ ꯍꯥꯠꯄꯕꯨꯗꯤ ꯊꯤꯡꯉ ꯒꯥꯔꯤ ꯍꯨꯏꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧ ꯊꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯗꯣꯡꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧ ꯊꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯗꯣꯡ ꯑꯃꯒ ꯍꯨꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯚꯦꯂꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯀꯝꯄꯦꯔꯦꯇꯤቭ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯕ ꯁꯥ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁꯟ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯨꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯕ ꯁꯥ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯟ ꯑꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯊ꯭ꯔꯦꯇꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯎꯠꯆꯔꯦ argument manga Supreme Court piriba to TV power kilsing piriba argument singsi sab saba piraga adune ngasai matam si am tenmali san gi benefit me am lere discussion na me debate ma tawga di kanane ba adu ai hujima masiko pakum pame ba sima pham sei sida si babar si hindu raba hindu adwal kali no man historical fact be amne udan aurangzeb si hindu raba Haidar Ali si Hindu raba kainoni adagi sigi nipa ganoda lauthoi nipa si maksi si Hindu raba ojagi historical record mayam da PB re yare ai hajage oja hemanta akhoi laingak aise yam lubjani ojana thambirabani yam nungai re akhoi India si amrom da harga Hindu gi lebak ni Hindustan ne leini aduna India da akhoi Muslim na pangalna lebak ngak ke hai taragadi Hindu na yana ba sat pahai basina kwai dagi ahan ba primary mathau ne Hindu na yarak tra masing yam ka mu na yadragadi ngasai pangan gi lengak to kuina lebi yaro ni thau is lengak fu yaro adugi wakhal wonda babar na san hatpa yaro ne Hindu gi interest la haibo na magade kamai to
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯗꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ hypothetical ꯄꯪꯁꯥ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯁꯤꯅ hypothetical ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯅ ꯏꯔꯒ ꯊꯅꯝꯃꯤꯕ ꯕꯥꯕꯔ ꯅꯃꯥꯖꯁꯦ ꯕꯥꯕꯔ ꯅꯃꯥꯖꯁꯦ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯌꯥꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯏꯔꯒ ꯊꯅꯝꯕꯁꯨ ꯕꯥꯕꯔ ꯅꯃꯥꯖꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅꯔꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯏꯒꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯟꯚꯤꯅꯤꯌꯟꯁ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨꯗꯒꯤ ꯏꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯧꯂꯥꯅꯥ ꯑꯁꯥꯗ ꯃꯗꯥꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯕꯨ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯕ ꯗꯦꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯗ꯭ꯔꯥꯁ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯕꯦꯟꯁꯅ ꯄꯤꯔꯤꯅꯤ AMB ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯑꯩ ꯃꯃꯤꯡ ꯁꯥꯡꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯃꯕꯥꯜ ꯗꯔꯅꯔꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯗ꯭ꯔꯥꯁ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯗ꯭ꯔꯥꯁ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯖꯁ ꯑꯅꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ concurrently se ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯣꯁ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯔꯤꯠꯇꯨꯗ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯝꯖꯔꯤꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯟꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯨꯜ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯖꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯕꯗꯨꯅ ꯂꯩꯖꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯝꯄꯣꯖ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯧꯗꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯤ ओके पुनमकी ओइना कंपलसरी ओइगदबने हाबे वाफमदुदने मैम यानिंग्रिसि अखोगी सन हाटपा थिंगबदुदी इरोय हाटपा थिंगबदुदी मैम लोइनमुक्ति यारी अदुबु मसि कंपलसरीली फॉर एवरीवन ओइगदबने हाबे मतंग दुदा खितंग लेजिस्लेशन अमा लेहनिंगबगी वाफमदुने माना फोदोकनरिसि मुस्लिम इमुंग अमना संसा थोंगिदमता हिंदू मयाम संग मी हालेदु कमाई तौरिनो रूल सी लाक्तिंग मांगदा अदु करिनो बदुदी ओके अदुगी हिंदू मयाम दुगी सेंटिमेंटा ऑर्डर्स थोपनेना करिगी दोंदा अखोइना एजुम तौया हाइपोथेटिकल ओइबो हंजिक मा हंगुइदुनो सिंदा कोइ ओके हाइपोथेटिकल ओइबा क्वेश्चन कमाई लाओइदुनो हाबगी क्वेश्चन दुने मैम लागनरिसि अदुबु लखोलैबा स्टेप सी फते हाबना ते लोइनमक यादी याय शासन की राइट सु लई अदुगु मखोगी नेशनल कानब मयामसु लई मदुगी दमक्ता मसि कनबसु मथौ ताय हातबसु मथौ ताय हाबनी अदुबु तोंगा तोंगा फुरुप मयामसु लरिबने मखोगी सेंटिमेंट मखोगी फूड हैबिट मयामसु यंगगा मखोगी ओइबा स्पेसिफिक लेजिस्लेशन गुमल हेन बतारगदी अदुगु मरुइनसु मसि स्टेट लिस्ट सु लैबना स्टेट की ओइबा लेजिस्लेशन हेन तारगदी हेन नुआइगने हाबनी याम चावबा एरिया नि मसि ओजा तिकेन सु ताकपिरे अदुना ngasi gisina akhoi uhauदौने हेन खंजरगा मतुंग तारपदसु तंजा फंग तारगदी हाइबा टॉपिक से मका चथजगे ngasi उनदी मनु होने की थरम से मतंग स्वादर सुनजगे ngasi की थरम से दा ओजा जलाल ओजा तिकेन ओजा फाउमेई अमदी ओजा हेमंतन लेंबिरक्तुना लेंबिरक ngasi की थरम से बथावा हैप्पी की बामदी मपुंग फान गिदमक ओजा मरिबु अमका हेना थाक फोंदोक चरी अप्रिशिएट योर जॉइनिंग ngasi उनदी मनु होने की थरम से मतंग स्वादर सुनजगे खुरुमजरी